hashize amezi 10 yonyine Vladimir Putin perezida mukuru w'igihugu cy'Uburusiya atangaje yuko igihugu cyabo cyangwa se scientifique babo b'abaganga benda kuvumbura umuti wa kanseri. Ibi ngibi kandi akaba bitangajwe ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri ku mwaka wa 2024 akimara kubitangaza itangazamakuru ryose rikomakomeye mu bihugu byinshi bitandukanye mu isi ryatangiye kwandika Vladimir Putin nka mense cyangwa se umucunguzi udasanzwe isi ibonye bitewe n'ikizere n'amaze guhikirwa muntu yuko Abarusiya benda kuvumbura umuti wa kanseri kandi ikaba iri mu ndwara mbi nyinshi zitandukanye zitwara abantu benshi buri mwaka. Reka tubanze twumva amagambo yatangaje kuri iyi tariki. Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин, вакцин против рака и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. И рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной. Turi hafi yo kubona urukingo rwitwa Enov kandi akaba ari urukingo rwa kanseri ndetse n'ikiragano cy'imiti idasanzwe ndizera ko vubanga izaba buryo bwo kuvura ndetse no kwirinda ku bwa benshi ku giti cyabo. Akaba ari amagambo yatangajwe na Vladimir Putin perezida w'igihugu cy'Uburusiya yakomeje ijambo rye avuga yuko abascientifique cyangwa se abashakashatsi mu by'ubuvuzi b'Abarusiya bari mu laboratoire menshi atandukanye bahangayikishijwe no gushaka umuti wabasha kuvura kanseri. Kuri bagana mu minsi 2 ishize twabonye minisitiri w'ubuzima w'igihugu cy'Uburusiya atangaza yuko igihugu cyabo cyamaze gukora urukingo rwa kanseri ndetse ruzatangira gutangwa ku buntu mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025 mu gihugu cyabo. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri mu YouTube uca ibiganiro byiza kandi bicukumbuye nongeye kugushimira. Nagusokeresha kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bicukumbuye kandi byiza bica kuri uyu muyoboro, ibiganiro bya politike, imyidagaduro ndetse n'ibindi. Kandi waye wumvishe kino kiganiro kigushishikaje waka like ndetse nashiko gisangiza abandi kugira ngo nabashe kukibona. Nguhaye ikaze mu ntambara ibibazo byacu by'imyaka irwanwa n'abashakashatsi mu by'ubuvuzi mu bihugu byinshi bitandukanye ku isi yakaba ari intambara yo kurwanya cyangwa se kurimbura indwara burundu ya kanseri. Gusa kuri ubu ngubu kuri finali abashakashatsi mu by'ubuvuzi b'Abarusiya aribo babashe gutsinda iyo ntambara. Nguhaye ikaze. Mu mwaka wa 2024 ikigo gishinzwe ubuzima ku isi cyo World Health Organization bakaba baratangaje ko buri mwaka abantu bagera ku 10,000 bapfa bishwe na kanseri mu isi ndetse kandi bagiye kuvuga ko muri abantu bagera ku 10,000 bicwa na kanseri buri mwaka. Nanone kandi haba harimo abana bagera ku 400 bicwa na kanseri mu bihugu byinshi bitandukanye. Ibi ngibi kandi byumvikanisha ko kwijanisha abantu 3 bapfa buri mwaka muri bo umwe aba yishwe na kanseri. Mu bihugu bya mbere ku isi bigira abantu benshi bicwa na kanseri harimo igihugu cya Leta Zunze za Amerika gitakaza abantu bagera ku 610 buri mwaka bishwe na kanseri. Igihugu cya akaba ari igihugu cya Canada gitakaza abantu bagera ku 80 bose buri mwaka bazize iki kinyagwa. Minisitiri w'ubuzima mu gihugu cyo mu Burusiya kimara gutangaza ko urukingo rwa kanseri rwamaze kuvumburwa. Akaba yatangaje ko urukingo rufite ubuhangange bukomeye bitewe nuko batangaje ko rufite ubushobozi bwo rwabasha kurwanya kanseri mu cyose yaba igiye kwinjira mu mubiri ndetse no mu gihe umuntu yaba arwaye kanseri gusa akaruterwa. Uru rukingo rubasha gufasha abasirikare mu kurwanya kanseri igashira mu mubiri yose. Minisitiri w'ubuzima mu gihugu cyo mu Burusiya yakomeje gutangaza ko mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 bazaba barabashije gukora inkingo nyinshi zihagije kandi bazatangira guha abaturage b'Abarusiya ndetse kandi bakazihabwa ku buntu. Amakompanyi menshi atandukanye mu by'ubuvuzi mu gihugu cyo mu Bwongereza yaramaze imyaka myinshi mararwana no kugira ngo abashe kubona urukingo rwa kanseri harimo nk'itwa Mona Pharmacy ndetse n'itwa MK Pharmacy. Aho mu mwaka wa 2021 izi farumasi zose zatangaje ko abashakashatsi babo ndetse n'abaganga bangayishijwe no gushaka umuti wa kanseri gusa bagatangaza ko bashaka kuvumbura umuti wa kanseri y'uruhu ariyo ya melanoma bitewe n'uko ari muri kanseri zitwara abantu benshi buri mwaka. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin akomeje kwigaragaza mu itandukanye n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bimugaragazamo bitewe n'uko leta zo mu burengerazuba bw'isi zose zivuga yuko ari umugome w'umwicanyi, umuntu utagira impuhwe ndetse kandi byongeyeho umunyagitugu. Imiryango myinshi itandukanye mu isi yatangiye kuvuga ko Vladimir Putin ari umubyeyi kandi ari umucunguzi bitewe n'urukingo igihugu cyo cyavumbuye kandi rugiye kurinda kanseri abantu benshi batandukanye ku isi ndetse kandi rukaba rugiye kurindura kanseri burundu. Abandi bantu benshi batandukanye mu isi bakomeje kuvuga ko ari agakino ka politike bitewe n'uko bikomeza kuvuga ko urukingo cyangwa se umuti wa kanseri wari uriho ndetse kandi ufitwe n'ibihugu bikomakomeye mu isi gusa bikanga kugurisha mu kugira ngo ibyo bihugu ndetse n'andi mafarumasi akora imiti igabanya ubukana bw'izo ndwara nyinshi zitandukanye harimo kanseri bibasha gukomeza kunguka amamiliyari y'amadolari ya Amerika buri mwaka. Mu bihugu byinshi bitandukanye bishobora ku myanya ya mbere ko byari bitunze urukingo rwa kanseri cyangwa se umuti wa kanseri harimo igihugu cya Leta Zunze za Amerika, Ubufaransa ndetse abandi bakavuga ko n'Ubwongereza bwari butunze runo rukingo bitewe n'uko bari amaze imyaka myinshi igera ku 8 bari guhiga urukingo cyangwa se umuti wabasha kuvura kanseri. Abasesenguzi ba politiki bakomeje kuvuga ko kuba Vladimir Putin yashyize hanze urukingo rwa kanseri hari uburyo bwo guhangana byeruye na leta zo mu burengerazuba bw'isi ndetse no kubona amafaranga menshi bungukiraga muri zino ndwara nyinshi zitandukanye zitabasha kuvurwa. Kandi umunsi ku munsi ayo mareta yose agatangaza ko nta rukingo cyangwa se umuti wabasha guhashya izo ndwara zitandukanye harimo nka kanseri bitewe n'intambara Uburusiya ndetse na Ukraine birimo birarwana
gusa umuryango wa NATO urimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'andi mahita yose yo mu burengerazuba bw'isi akaba yarimo arafasha igihugu cya Ukraine mu kurwanya igihugu cy'Uburusiya. Iyi ngiyi akaba ariyo mpamvu ya mbere yatumye Vladimir Putin ndetse n'igihugu cye bashyira hanze urukingo rwa mbere rwabasha kuvura kanseri mu buryo bwere bwo kugira ngo igihugu cyose gikomeze kurwana ndetse no guhangana. Kino mu amafaranga menshi abarirwa mu mayeri y'amadolari ya Amerika yinjiraga mu isanduku y'ayo maleta yose atandukanye. Ayo mafaranga akaba yavaga mu kugurisha imiti itandukanye gusa igabanya ubukana itabasha gukiza umuntu neza burundu ku ndwara nyinshi zitandukanye harimo na kanseri. Ibi ngibi kandi byumvikanisha ko Vladimir Putin agiye gufatwa nk'igihangange muri iki kinyejana cy'umuntu wabasha kuvumbura ikintu cyagirira akamaro kiremwamuntu muri rusange. Ubu kugeza ubu igitegerejwe n'ibindi bihugu bitandukanye byose mu isi ni uko ibyo bihugu byabasha no byo kwakira urwo rukingo bikabasha kuba byarinda abaturage babo iyi ndwara ya kanseri. Nongeye kushimira wowe waruteze amatwi ikiganiro cy'umuziki guca kuri uyu wawuzanye info kuri YouTube. Ubaye rero bushyashya kandi nagusaba kwiyandikisha kugira ngo ubashe kureba ibiganiro byacu bicukumbuye bica kuri uyu muyoboro. Kuduha igitekerezo cyangwa se inyunganizi waca muri comment section ubundi ukacyandika. Ibiganiro byacu nakagaruka nawe ubutaha.